Dekat ha mim tu ibu masuk laju sikit. Alhamdu. Baik, jangan kulum bibir mulut. Tak nak. Tak mau. Alhamdu. Jangan tarik tepi bibir. Alhamdu. Tak keluar juga ha tu. Macam mana tu? Risau. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbi. Okey, ra jangan muncung. Letak jari supaya tak ada ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba saya terdengar alhamdu. Mai mana tu? Tak apalah selingan. Al tahu bukan al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, sungguh-sungguh. Duduk tegak-tegak. Ikut mulut cik. Mana pi Cik Ariana ni? Boy. Masa baca Quran lah orang telefon. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Okey, mula balik. Bismillah, lepas Alhamdulillah. 1, 2, 3. Tak Edi, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Harfu ha tak keluar, keluarkan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, lepas tu sambung dengan Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulut tu ni rahang ni kena bagi rajin sikit. Alhamdulillah macam tu je kan. Tak boleh kena gerak baru dapat pahala. Pahala tu datang daripada mana? Kepenatan kita. Ya? Pahala besar. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, fokus dekat perkataan Rabbi. Jangan ketat bibir mulut. Rabb. Jangan. Sekadar tutupkan bibir mulut saja tapi ada tekanan. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi. Ikut tu betul. Bunyi ba tu kan, bunyi suara tu masih ada tersimpan, dia tak putus sangat. Rabbi. Ulang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah cantik dah. Sikit lagi ibu, kurang ni yang senyum tu jangan al, bila sebut lam jangan sebut al, jangan tarik sini. Al, sekadar buka rahang. Angkat hujung lidah sahaja. شاركوا هذا البث. share live lesson manfaah. Alhamdulillah
Alhamdu. Ah. Ah. Tengok. Saya sebut ah. Ada sebut ah. Ah. Ih. Ah. Ih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Sambung tengok Ar-Rahmanir Rahim. Harful Ra tekan ibu-ibu sebab dia ada syaddah. Hunaka fi harful Ra lazim tadghatun 'alayha. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Anggota ni kan saya buat sendiri semua anggota. Ini jangan nak atas jangan Ar-Rahman, dengan angkat lidah saja. Allah yas'adkum. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Maliki Yawmiddin. Yaw tak nak. Ya waw fathah sukun. Yaw. Tengok mulut cek. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Belah sini pula. Maliki Yawmiddin. Yaw. Yang tu tak nak. Puyaw. Kan? Maliki Yawmiddin. Ya waw fathah sukun. Yaw. Indimam syafatain ila al-amam. Muncung bibir mulut ke depan. Circle your mouth to the front. Maliki Yawmiddin. Bunyi lagi tu yaw. Maliki Yawmiddin. Cuba ibu-ibu muncung bibir mulut tu. Yaw. Ikut mulut cek. Yaw. Tak bergerak bibir. Yaw. Macam tu je kenapa? Kan kena buat. Muncung tu kena buat. Yaw. Jangan kontrol ayu. Yaw. Jangan. Yaw. Maliki Yawmiddin. Bunyi balik masa sebut yaw tu cukup elok dah pun. Bila baca Maliki Yaw, bunyi gitu kenapa? Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Yaw. Maliki Yawmi. Yaw. Baik, saya tak baca sampai ad-din. Ketawa dia dekoh kan. Maliki Yawmi. Maliki Yawmi. Maliki Yawmiddin. Susah tak? Berapa tahun dah kita duk baca Maliki Yawmiddin tu? Bertahun-tahun dah kan? Suara main seregai. Okey, ulang balik.